novi snimak i sama je The Next Killer. Danas ćemo snimati Clash of Clans. Za ovu epizodu nisam baš ništa naplanirao posebno. Za 2 sata je ovaj CV rat. Znači, vjerujem da ćemo pobijediti ove, ali šta je tu je. Sad ćemo bez veze napast nekoga. Pa možda bi mogao i ove, ali slab je loot previše. Ovo ništa. Ništa. Sviđa mi se loot, ali ne bi ga mogao nijednu izvesticu. Evo mi se više sviđa. Fali mi baš malo za balone level 4. Pa treba mi minimum do 300.000 luta. Izvinite što ovako da ja čutim, ali tražim bazu. I vidimo se kada nađem bazu. Evo nas nazad, našao sam jednu bazu, kao što vidite, ekstra loot, ekstra sve, zato ću je napasti. Bacim ovdje, bacim ovdje, bacim ovdje. Jest da neću ništa uzeti, ali već ja odlutujem. Ovdje jedan, ovdje jedan. Malo ne interesuje sa ovim trofejima, pošto sam da ja skupim za balone i to je to. Meni se sviđa loot, ali šta ću? Evo, balon level idu 4, za 3 dana, to je. To ću tak dobiti u utorak. Ja, utorak ću tak dobiti. Znači, to je veoma ekstra. Uzmem 2 heala, 1 rage.
Uzet ću i ovih malo hog rajdeva. Jer treba i onda početi malo. Vidite, ovo je tek nova baza. Malo sam je prije smislio. To 6 gemova, to je veoma dobro. 156.000 Ovaj jedan košta 1.000.000. To je insane. Evo i dobili smo level 11 gold elixir, 11 gold storage, pardon. Ne znam, restartovao sam telefon, nikako se ne mogu sjetiti ovog drugog akaunta. Sad ćete vidjeti. Vidite, ne mogu nikako sjetiti tog akaunta ime. A pogledat ću na YouTube-ove koje sam uploadao klipove. Pa to bilo to za ovaj video i vidimo se i sljedeći.